jua ya kwamba kuna Mungu. Umenye ko hariho Imana. Anakujali wewe. Imana ikwitaho. Hallelujah. Amen. Kuna Mungu anakujali. Hari Imana ikwitayeho. Hallelujah. Amen. Hata wanadamu wasikukubali, abana b'abantu nugo batakwitaho, kuna Mungu ambaye anakujua. hariho Imana ikuzi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Na uwo Mungu haiko mbali yako. Kandi iyo Mana nagwo iri kure yawe. Yuko karibu na wewe. Iri hafi yawe. Anajua shida zako. Azi ibibazo byawe. Anajua hofu yako. Azi intege nke zawe. Hofu yako, oga wako. Azi ubwoba bwawe. Hofu kusema woga. Anajua hofu wako. Izi ubwoba bwawe. Anajua kila njia zako zote. Izi inzira zawe zose. Kitu kimoja unastahili kufanya, ikintu kimwe gusa usabwa gukora, ni kumwamini tu, no kumwizera gusa. Na leo nina neno la imani. Kandi uyu munsi mfite ijambo ry'ibyiringiro. Haleluya. Nina neno la imani. Je vais parler à propos de la foi. Ndaza kuvuga ku bijyanye no kwizera. Nina neno la imani. Mfite ijambo rijyanye no kwizera. Kwa nini imani? Kubera iki kwizera? Kwa sababu tangu kesho, nuko uhereye umunsi w'ejo, tunaingia katika maombi, turaza kwinjira mu masengesho, na tutafocus kwenye Ibrahimu. Turaza gutumbira Abrahamu. Na Ibrahimu Biblia inasema, kandi Abrahamu Biblia iravuga ngo ni baba wa imani, ni sogokuruza wo kwizera. Haleluya. Amen. Tutaiga imani ya Ibrahimu. Rero turaza kwigana ukwizera kwa Abrahamu. Si Ibrahimu anatupa imani, ntabwo ari Abrahamu duha kwizera. Ibrahimu ni baba wa imani. Abrahamu ni sogokuruza w'abizera. Chanzo cha imani ni Yesu Kristo. Isoko yo kwizera ni Yesu Kristo. Chanzo cha imani ni Yesu Kristo. Isoko yo kwizera ni Yesu Kristo. Ibrahimu ametoa imani ndani ya Kristo. Abrahamu yavanye kwizera muri Kristo. Kwa sababu Yesu amesema, kuko Yesu yaravuze, Ibrahimu hajakuwepo, Abrahamu atarabaho, mimi nipo. Jewe ndiho. Inua jina la Bwana Yesu. Muri zina ry'Umwami Yesu. Haleluya. Amen. Makofi na vigeregere. Amashi n'impundu nyinshi. Haleluya. Amen. 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 Kabla Ibrahimu hajakuwepo, Abrahamu atarabaho, mimi nipo. Jewe ndiho. Haleluya. Amen. Sasa imani ya Ibrahimu, leo kwizera kwa Abrahamu, chanzo chake ni Kristo. Inkomoko yao ni Kristo. Na imani naishi ndani yetu, no kwizera kuri muri twe, chanzo chake ni Kristo. Ukomoka muri Kristo. Haleluya. Amen. Ndipo natumwambia katika kitabu cha Ibrania, mu gitabo cy'Abaheburayo. Haleluya. Amen. Christ est le chef et le consommateur de la foi. Yeye ndiyo chanzo cha imani na ni yeye aliyekamilisha. Niwe banzi ryo kwizera na ni nawe wagusoje. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa mnifuate kwa makini. Rero munkurikire neza. Haleluya. Amen. Step by step. Intambwe ku yindi. Haleluya. Amen. 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 Abrahamu, Biblia imesema ni baba wa imani. Biblia iravuga ngo ni sekuruza w'abizera. Ni baba wa wale wote ambao wanaamini kama yeye alivyoamini. Ni sekuruza w'abandi bizera nkuko nawe yizeye. Ni sekuruza w'abizera nkuko nawe yizeye. Yeye ni baba wa wote waliamini kama vile yeye alivyoamini. Ni sekuruza w'abizera nkuko nawe yizeye. Which means, bisobanuye iki? Mungu aliyeamini, Imana Abrahamu yizeye, ikiwa ni ule Mungu nayeamini, niba ariyo Mana nawe wizera. Sasa Ibrahimu unaweza kumuita baba wa imani. Nuvango nao ubasha kwita Abrahamu sokuruza ukwizera. Yesu alisema, Yesu yaravuze ngo Mungu si wa wafu, Imana ntabwo ari y'abapfuye. Mungu ni watu walio hai. Ni Imana y'abazima. Ndio maana anaitwa Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Niyo mpamvu yitwa Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo. Kwa sababu hao wababu watatu, kuko abo basekuruza batatu, c'est trois patriarches, abo basekuruza batatu, ingawa wamekufa kimwili, niba koko barapfuye mu mubiri, ingawa wamekufa kimwili, kuba barapfuye mu mubiri, wako hai katika roho, ariko ni bazima mu mwuka. Kwa sababu mwenye imani, kuko uwizera hafi, ntabwo apfa. Urashakara. Amen. Ndio maana Biblia inasema, niyo mpamvu Biblia ivuga ngo Abeli ananena japokuwa alikufa zamani. Nubwo yapfuye ariko aracyavuga. Haleluya. Amen. Ikiwa unataka usikufe, niba ushaka kutazapfa, lazima byanze bikunze, lazima uamini kama Ibrahimu aliamini. Na ukwiriye kwizera nkuko Abrahamu yizeye. Na ukiamini kama aliamini, ni wizera nkuko yizeye, utapata matukio yale yale. Uraza kubona nk'ibyamubayeho nawe.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. From tomorrow, Uhereye ejo we are going to challenge our faith. rero turaza guhinyuza ukwizera kwacu. Si unasema una imani wewe? Nuvuga ko ufite kwizera. Si unaimba una imani? Nuririmba ngo ufite kwizera. Sasa wiki ijayo Iki cyumweru twinjiyemo, Mungu anataka uchallenge your faith. Imana ashaka ko uhinyuza ukwizera kwawe. Kwa sababu imani ya maneno si imani. Kuko ukwizera kw'amagambo ntabwo ari ukwizera. Imani inadhihirika katika matendo. Ukwizera kugaragazwa n'imirimo. Hallelujah. Amen. Mwambie jirani yako, Bwira mugenzi wawe, tomorrow ejo you are going to challenge your faith. uzahinyuza ukwizera kwawe. You are going to challenge your faith. Uraza guhinyuza ukwizera kwawe. In which way? In which way? Mu buhe buryo? Tazama Petro. Reba Petero. Yeye na mitume wengine We hamwe n'intumwa zindi wako ndani ya boti yao. Bari mu bwato. Zoruba na upepo kavuma kwenye bahari. Imiraba n'imiyaga biraza bitera ubwato bwabo. Wakapata hofu sana. Rero bagira ubwoba bwinshi. Bwana wao hakuwa pamoja nao. Umwami wabo ntabwo yari kumwe nabo. Yeye alikuwa mlimani akiomba. We yari ku musozi ari gusenga. Sasa Bwana yuko mlimani. Rero umwami ari ku musozi. Ameambia wanafunzi wake, abwira abigishwa be, sasa nyinyi mtangulie ngambo. Mwebwe mumbanzirize hakurya. Wanashika boti yao. Rero bafata ubwato bwabo. Wanakwenda. Baragenda. Bwana yuko anaomba mlimani. Umwami ari gusenga ku musozi. Kisha zoruba ikainuka. Maze amazi ari birindura. Zoruba. Imiraba. Zoruba ikainuka. Imiraba irazamuka. Pepo kavuma. Imiyaga iraza. Sasa wakapata uoga. Rero bagira ubwoba. Maji yanaanza kuingia katika mtumbo wao ama boti yao. Amazi atangira kwinjira mu bwato bwabo. Sasa wanasema sasa Mungu Bwana yuko angetusaidia. Bava umwami waba hano ari kudutabara. Amen. Alafu wakaona mtu anakuja anatembea kwenye maji. Maze babona umuntu aje agendera hejuru y'amazi. Uzito wa kutembea kwake. Rero uburemere bwo kugw'intambwe ye, kwa sababu ni ukubera ko is the master and the creator of the universe. Nuvango n'umutware n'umuremyi w'isanzure. Hallelujah. Amen. He created everything. Niyo waremye byose. Sasa ametembea namna gani? Rero agenda gute? Sasa anatembea namna hii. Rero atera intambwe. Départ rassurant. Intambwe ishikamye. Il savait qui il était. Yarazi wariwe. Et il savait qu'il maîtrise tout. Kandi yarazi ko afite ububasha kuri byose. Et il savait ce qu'il allait faire. Kandi yarazi icyo agiye gukora. Hallelujah. Amen. Nakupa moyo ndugu yangu. Ndagukomeza muvandimwe. Bwana anajua atatenda namna gani. Umwami azi uburyo ari bubigenze. Hallelujah. Amen. Sasa anatembea namna hii. Rero agenda gutya. Sasa wanafunzi walipata shida. Rero abigishwa bahuye n'ikibazo. Wanapigana na bahari. Barahangana n'inyanja. Sasa wanaona sasa mambo mengine yanatokea. Rero babona ibindi biraje. Ni mzimu ule. Bava ngo uyu ni umuzimu. Kuna wakati hari igihe Mungu anakubali, Imana yemera, unapita katika majaribu, ugaca mu bigeragezo, alafu unafikiri kuwa ni hayo tu, maze ukibwira ngo nibyo gusa naho bigarukiye. na kabla hajatoweka, mu gihe rero ibyo bitararangira, na unaomba unafunga, ukiriza ugasenga, yangine yanatokea, ibindi rero bikiyongera. Amen. Amen. Wanapigana na bahari, bararwana n'inyanja, sasa wanaona mzimu. None babona umuzimu. Sasa tunakwisha sasa. Rava none birarangiye. Nafikiri na wewe kuna wakati unafika in some situations unasema sasa mambo yangu yanakwisha. Ndibwira ko nawe hari ahantu ugera mu bibazo runaka ukava none birarangiye. Amen. Sasa wewe si wa kwanza. Ntabwo uri uwa mbere. Wale wayapitia yale. Nao babinyuzemo. Hallelujah. Amen. Sasa Bwana anaendelea, anawakaribia. Umwami rero agenda basatira. Sasa kitu cha ajabu kwenye yule Petro. Rero ikintu gitangaje kuri Petero. Mara nyingi tunaangalia side ya Petro ambaye alimkana Bwana wake. Akenshi tureba mu ruhande Petero ahakana umwami we. Lakini hatuangalie side
ambao Petro, haleluya, ameonekana kuwa ana kitu zaidi ya wenzake. Ariko hari uruhande tutareba kuri Petero ikintu yari afite gitandukanye n'abandi. Wengine wana hofu imewapata, wanakufa, mambo yanakwisha. Abandi bafite ubwoba baravuga ngo turapfuye birarangiye. Sasa zoruba, bahari, upepo, rero imiyaga, imiraba n'ibindi. Sasa mzimu sasa. Rero dore n'umuzimu uraje. Ule tutakimena namna gani? Uriya turiruka mu buryo. Petro hakuona mzimu. Petero ntago yabonye umuzimu. Haleluya. Amen. Yesu akasema msiwe na hofu, ni mimi. Yesu ava nimutinye ni njyewe. Petro akasema, Petero aravuga ngo kiwa ni wewe Bwana, niba ari wowe mwami, amuru nitembee juu ya maji. Tegeka nanjye ngendere juu y'amazi. Hapo aho amechallenge his faith. Aho yahinyuje ukwizera kwe. Na alitembea katika maji. Agendera juu y'amazi. A little bit. Ingawa baadaye shida zilimpata, nubwo nyuma yaje guhura n'utubazo, lakini alifanya yale ambaye wale wengine hawakufanya. Ariko yakoze ikintu abandi batakoze. Na wewe utaamini, na uraza kwizera, na utafanya kitu ambacho wengine watafanya. Uraza gukora icyo abandi batakora. Haleluya. Amen. 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 Petro imani yake ilionekana. Petero kwizera kwe kwaragaragaye. Kwa sababu alitoka ndani ya boat. Kuko yarasohotse mu bwato. Wengine hawakuweza kufanya hivyo. Abandi nago bashoboye gukora ibyo. Sasa wakati wote, rero igihe cyose, katika shida, mu bibazo, katika matatizo, mu ngorane, katika vita vya kiroho, mu ntambara zo kwizera, wakati tunamtazama Yesu tu, yo dutumbire Yesu wenyine, haleluya, amen, na kuliamini neno lake, tukizera ijambo rye, na tunatoka maze tugasohoka ndani yale Waingereza wanasema comfort zone, tugasohoka hahandi umuntu aba amenyereye. Amen. Amen. Comfort zone. Ahantu umuntu amenyereye. Unatoka kwa yale mambo ya kawaida. Ukahita usohoka muri ibyo umenyereye. Unafanya hatua ya imani. Ugatera intambwe yo kwizera. Haleluya. Amen. Hapo ninaamini. Aho ndizera ntashidikanya. Supernatural things. Imbaraga ibidasanzwe start operating. Bitangira gukoreka. Shida yetu ni nini? Ikibazo cyacu ni ikihe? Tunasema tunamwamini. Twebwe turavuga ngo turamwizera. Tunaamini neno lake. Twizera ijambo rye. Tunabaki katika our comfort zone. Ariko tukigumira mu byo twe tumenyereye. Imani yako, ukwizera kwawe, ukibaki katika comfort zone, nuguma muri ibyo umaze kumenyera gusa, utamaliza maisha yako yote. Uzamara ubuzima bwawe bwose. Unasikia miujiza kwa wengine. Wumva ibitangaza bikoreka ku bandi. Unafikiri Mungu hakukubali wewe. Uzibwira ko Imana we itakwemera. Kwa sababu kama unabaki ndani ya comfort zone, rero iyo ugumye muri bya bindi umenyereye, là où tu maîtrises tout, aho ibintu byose ufite ubutware, je touche 1 million, ukavuga mpembwa miliyoni imwe, ceci c'est pour la ration, ceci c'est pour l'essence, aya nayo guhaha, aya na essence, unabaki katika hayo tu, ukibera muri ibyo gusa, tu continues à gérer 1 million, uzakomeza uzahora uchunga miliyoni imwe gusa. Et par après, maze nyuma, au boulot on va te dire, ku kazi bazakubwira, puisque la production n'est plus la même, kuko umusaruro utakiri wa wundi, maintenant tu commenceras à toucher 700 000. Rero ubu uzatangira guhembwa 700. Alors, où vas-tu trouver 300 000 qui manquent? Rero 300 aburaho uzayavanayo. Et si tu continues, nukomeza, tu vas finir avec 200 000. Uzasoreza ku 200. Le même travail. Ugikora ka kazi nyine. Tu commences à perdre la tête. None uzatumutwe. Et tu vas dire, maze uzavuga ngo, je donne la dîme. Ntanga icyacumi. Mais le Seigneur l'a promis. Ariko kandi umwami yarasezeranye. Vous les écrits dessus. Ko azakingura amarembo y'ijuru. Il ne fait rien. Nta kintu akora. Tu n'as pas compris. Ntago wasobanukiwe. Ça veut dire tu sers Dieu dans le légalisme. Nuvuga ngo ukorera Imana mu mategeko, mihango n'imigenzo gusa. Amen. Haleluya. Amen. Wakati unaishi katika comfort zone, rero yo ubaye mu bintu umenyereye gusa, unaweza kuwa na imani, ubasha kugira ukwizera, unaweza kuwa unajua neno la Mungu, ushobora kubuza ijambo ry'Imana, lakini hautaona utukufu wa Mungu. Ariko ntago uzabona ubwiza bw'Imana. Hautaona mamlaka ya Mungu. Ntago uzabona ibitangaza by'Imana. Hautaona Bwana Yesu anaweza kufanya nini. Ntago ushobora kubona ibyo Yesu ashobora gukora. Unless uretse you live ubayeho your comfort zone, ukafa aho umenyereye, like Peter. Nkuko Petero yabigenje. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Amashi menshi ku mwami Yesu. Sadhu Sundar Singh, Sadhu Sundar Singh, mtumishi wa Mungu wa karne zilizopita, umukozi w'Imana mu binyejana byatambutse,
wa kabila za Wasiki Wahindi kule, akomoka mu bahindi b'abasiki, alisema wakati wa miujiza hujapita, avuga ngo igihe cy'ibitangaza ntabwo cyarangiye, ila wakati wa imani ndiyo umepita ndani ya wanadamu. ahubwo igihe cyo kwizera nicyo cyatambutse mu bana b'abantu. Mungu hajabadilika, Imana ntabwo yahindutse, injira haijabadilika, ubutumwa bwiza ntabwo ahadi bwahindutse, zake hajabadilika, n'ingaruka zabwo ntabwo zahindutse, na Roho Mtakatifu mtenda miujiza hajabadilika. n'umwuka wera ukora ibitangaza ntabwo yigeze ahinduka. Sasa kwa nini hatuoni miujiza? Kubera iki tutabona ibitangaza? Kila mtu amebana ndani ya boti. Buri wese yarafashe mu bwato aragundira. Haleluya. Kila mtu ameganda ndani ya boti. Buri wese aricaye mu bwato bwe. Niko na kaka business, Mfite ubucuruzi runaka, kama kanahomba ni gahomba, katika Kiswahili kakifilisika, ni gahomba, niko na famu. hari mfite inka. Sasa tazama Ayubu. Murebe Yobu. Mambo yote yalipigwa. Ibintu byose byakozweho. Yote. Byose. Piga watoto. Abana. Piga utajiri wake. Ubutunzi bwe. Uwo ni shetani. Piga watoto. Akora ku bana. Piga utajiri wake. Akora ku butunzi bwe. Mambo yote. Ibintu byose Shetani ameyavuruga. Satani byose arabivuyanga. Ayubu anabakia peke yake. Yobu aguma wenyine. Siyo tu. Si ibyo gusa. Piga na mwili wake. Akoraho no ku mubiri we. Anabaki na nini sasa? Asigaranye iki? Amepoteza afya. N'amagara ye. Amepoteza watoto. Atakaje abana be. Amepoteza mali. Atakaje ubutunzi bwe. Sasa amepoteza na mwili wake. Rero n'umubiri we ukorwaho. Sasa amebakia na nini? Niki asigaje? Amebakia na kitu cha muhimu. Asigaje ikingenzi kinachoitwa imani. Kitwa ukwizera. Amen. Wakati haujapoteza imani, igihe utaratakaza ukwizera, haujapoteza kila kitu. Nta na kimwe uratakaza. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Amashi menshi ku Mwami Yesu. Wakati haujapoteza imani, igihe cyose utaratakaza kwizera, haujapoteza chochote. Nta na kimwe uratakaza. Kwa sababu imani, kubera ko kwizera ndicho kitu Mungu anataka ndani ya mwanadamu. Ndicho imani ishaka mu mwana w'umuntu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sasa kila mtu angalie shida zake. Rero buri wese arebe ibibazo bye. Yale ambayo unatia mbele za Mungu kwa maombi. Ibyo uzana imbere y'Imana mu masengesho. Kwa nini hayo mambo hayatatuliwi? Kubera iki ibyo bibazo bidakemuka? Leo kuna jibu. Uyu munsi hari igisubizo kwa swali hilo. Kuri icyo kibazo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, rero Ibrahim, il est appelé le père des croyants. Abraham yitwa sekuruza w'abizera. Parce que Dieu kubera ko Imana a approuvé Abraham, yashimye Abrahamu, non pas à cause de sa justice, atari kubwo gukiranuka kwe, mais à cause de sa foi. ahubwo kubwo kwizera kwe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Biblia inasema Ibrahimu amehesabiwa haki kwa imani. Biblia yavuga ngo Abraham il a été justifié par la foi. yatsindishirijwe no kwizera. Comment? Où? Quand? Gute, hehe, ryari. Wakati Mungu alimwambia igihe Imana yamubwiye, Ibrahimu, Abrahamu, nataka umtolee mwana wako wa pekee, ndashaka unturire umwana wawe Isaka, umtoe kuwa dhabihu, umutange nk'igitambo. Mungu alitaka Ibrahimu a challenge his faith. Imana yashaka ko ahinyuza ukwizera kwe. Si Mungu anataka kumjaribu. Ntabwo ari Imana yashatse kumugerageza. Amen. Mungu anataka yule mtu ambaye ataitwa baba wa imani. Imana irashaka uwo muntu uzitwa sekuruza wo kwizera na mataifa yote, n'amahanga yose. Amen. Amen. Sasa amtie kwenye mtihani ili imani yake ibe challenged. Rero amushire mu kigeragezo kugira ngo kwizera kwe kuhinyuzwe. Amen. Amen. Si kwamba Mungu alitaka amufedhesha pana. Suko Imana yashatse kumukoza isoni. Mungu alijua. Imana yari ibizi ana imani ko afite kwizera. Ibrahimu akachukua mtoto wake, Abrahamu afata umwana we Isaka. Sasa kufika karibu ya mlima Moria, rero ageze hafi y'umusozi wa Moria, mwanawe akamuuliza, umwana we aramubaza, sasa baba, data, mbona naona kuni? Ko mbona inkwi? Amen. Amen. Hallelujah. Na madhabahu lotel, nkabona n'igicaniro. Sasa dhabihu iko wapi? Rero igitambo kirihe?
mwana kondoo yuko wapi? umwana w'intama arihe? Où est le sacrifice? Igitambo kirihe? Ibrahimu, hapo ndipo Mungu alimpenda sana. Aburahamu aho niho Imana yamukunze cyane. Ibrahimu akamwambia mtoto wake, Aburahamu abwira umwana we, mwanangu, mwana wanjye, Bwana umwami atajipatia. arironkera. Na alijua kwamba anakwenda kweli kumuua mwanawe. We yarazi neza ko agiye kwica umwana we, Ila alijua kwamba Mungu ariko yarazi ko Imana aliyemwambia kama atambariki kupitia Isaka, yamubwiye ko izamuhumugisha binyuze muri Isaka. Mungu hawezi kudanganya. Imana ntabwo ibesha, Atayatimiza. izabisoza. Amen. Amen. Si c'est pas Isaac Niba atari Isaka, que les promesses qui m'ont été faites vont être réalisées. amasezerano nahawe azasohoreza. Amen. Amen. Donc, Ni ukuvuga ngo Dieu a la puissance de le ressusciter. Imana ifite n'imbaraga zo kumuzura. Amen. Na yanayofuata mnayajua. Icyakurikiye murakizi. Alitaka kumtoa kweli, Rero yashatse kumutamba koko, ameshika kisu, afata icyuma, akasikia sauti, yumva ijwi, Ibrahim, Aburahamu, usifanye kitu kwa kijana. ntugire icyo ukora uwo mwana, Ninajua sasa kuko ubu ndamenye ko ya kwamba Ibrahim ko Aburahamu unanipenda. ko unkunda. Et Dieu a donné le substitut. Imana rero yahise izana incungu. Amen. Ibrahim Aburahamu kwa imani mu kwizera akapokea ahita yakira haki ya Mungu, gukiranuka kw'Imana. Amen. Amen. Imani Ukwizera imedhihirika, imeonekana katika matendo. Ukwizera kwagaragajwe n'ibikorwa. Sasa na wewe unataka Mungu akubariki, nawe urashaka ko Imana iguha umugisha, na atakubariki kweli, kandi koko iraguha umugisha, lakini inabidi, ariko birasaba ko you have to challenge your faith. ukwiriye guhinyuza ukwizera kwawe. Amen. Amen. Ni rahisi kusema na imani. Biroroshye kuvuga ngo mfite kwizera. Aussi longtemps que tu n'as pas démontré la foi, igihe cyose utarerekana kwizera par des œuvres concrètes, n'imirimo ifatika igaragara, là ça reste que du vent. aho ngaho ni umuyaga gusa, ni umwuka. Amen. Sasa nifate. Rero nkurikira, nina imani ya kuwa Mungu anataka kukubariki. mfite kwizera ko Imana ishaka kuguha umugisha. Na imani ya kuwa Mungu anataka kukuinua. Mfite kwizera ko Imana ishaka kukuzamura. Na imani kuwa Mungu anataka kukuponya. Mfite kwizera ko Imana ishaka kugukiza. Na imani kuwa Mungu anataka kutenda miujiza katika maisha yako. Kwizera ko Imana ishaka gukora ibitangaza katika maisha yako, mu buzima bwawe. Lakini shida ni, ariko ikibazo ni iki? Hallelujah. Amen. Are you ready? Ese uriteguye to leave your comfort zone? Kuva muri ibyo umenyereye. Isipokuwa hayo, atari ibyo, Mungu tamsikia kwa maneno tu. Imana uzayumva mu magambo gusa. Alors, je vais t'aider un tout petit peu. Rero ndashaka kugufasha gato, si tu le permets. Nunyemerera. Je vais t'expliquer deux concepts bibliques très importants, mais qui n'est pas très connu, assimilé par beaucoup de chrétiens. Ndasobanurira amagambo abiri yo muri Bibiliya abantu benshi badasingira ubugari bwayo. Deux concepts. Amagambo abiri. Écoutez-moi. Munyumve. Dites être en Christ. Muvuge ngo kuba muri Kristo. Christ. Moi en Christ. Njyewe muri Kristo. Faut le dire. Musubiremo. Njyewe muri Kristo. Christ en moi. Kristo muri nje. Ces deux concepts qui ne disent pas la même chose, mais très importants. Na magambo abiri atavuga ikintu kimwe ariko y'ingenzi. Ouvrons dans Éphésiens vite. Abefeso vuba. Chapitre 1er. Igice cya mbere. Alléluia. Amen. Éphésiens chapitre 1er verset 4 jusqu'au verset 7. Abefeso igice cya mbere umurongo wa 4 ugeza ku wa 7. Et puis on va sauter au verset 11. Maze tusimuke ku murongo wa 11. Nk'uko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo, uko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo, kugira ngo ubuntu bwayo butagira akagero bushimwe ubwo yaduhereye mu mukunzi wayo.
niwe waduhesheje gucungurwa ku bw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu nk'uko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Ku bw'uwo natwe twarazwe umurage tubitoranirijwe kera, nk'uko Imana yabigambiriye, ikora byose nk'uko ibishaka mu mutima wayo. Amen. Ngo tube abo gushimisha ubwiza bwayo, twebwe abiringiye Kristo uhereye kera. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Munyumve neza. L'épître aux Éphésiens Uru rwandiko rw'Abefeso parle ruravuga du chrétien en Christ. ku mukristo muri Kristo. Nifuate vizuri. Nyaraka ya Waefeso Urwandiko rwandikiwe Abefeso ni habari za muamini ndani ya Kristo. ni inkuru z'uwizera muri Kristo, Ngo muri we. muri we. Ah? Haleluya. Amen. Mimi ndani yake. Njyewe muri we. Moi en Christ. Njyewe muri Kristo. Hapo kuna siri kubwa. Harimo ibanga rikomeye. Mimi ndani ya Kristo. Njyewe muri Kristo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Moi en Christ Njyewe muri Kristo révèle bihishura ma position uko mpagaze dans la création. mu byaremwe. Moi en Christ. Njyewe muri Kristo, En lui je suis ceci. muri we ndi iki n'iki. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Muri we Imana yaradutoranyije mbere y'isi itararemwa. En lui, nous avons la rédemption. Muri we dufite gucungurwa. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Muri we twahindutse abaragwa. Ça revient souvent en lui. Biragaruka ngo En lui. muri we. Amen. Amen. Moi en lui. Njyewe muri we. Quelles sont les conséquences? Ese ingaruka zabyo ni izihe? Moi en lui. Njyewe muri we. Amen. Amen. Éphésiens 2, chapitre 2, versets 6 à 8. Abefeso igice cya kabiri umurongo wa Je vais aller vite, vous allez comprendre. muraza gusobanukirwa. Waefeso sura ya pili mstari wa sita hadi mstari wa 8. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka, turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo n'impano y'Imana. Amen. Amen. Comprenez. Mumve. Amen. Amen. Le chrétien est assis dans les lieux célestes en qui? Umukristo yicaye mu ijuru muri nde? Muri Kristo. Ah, ça montre ta position. Nuvuga ngo bigaragaza aho uhagaze. Amen. Amen. L'épître aux Éphésiens révèle ta position en Christ. Urwandiko rwandikiwe Abefeso rugaragaza aho uhagaze muri Kristo. Amen. Amen. Dans la création, Mu byaremwe il y a la création matérielle, hari ibyaremwe bigaragara bifatika, il y a la création des êtres spirituels et aussi des êtres vivants. Et parmi les vivants, il y a l'être humain. rero hakabaho ibyaremwe byo mu mwuka n'ibyaremwe bifite ubugingo, ari naho Il y a umwana la w'umuntu création abarizwa. matérielle, les étoiles, etc. Hari ibyaremwe bifatika La harimo terre, inyenyeri, etc. isi Les n'ibindi, planètes, les étoiles, les galaxies, tout ça. imibumbe, Les inyenyeri, plantes, les montagnes. imisozi, indabo n'ibindi. Ça, c'est la création matérielle. Ibyo ni ibyaremwe bifatika. Mais il y a aussi la création Ariko immatérielle hari n'ibyaremwe bidafatika composée d'êtres. bigizwe Des êtres spirituels. n'ibiremwa byo mu mwuka. Je vais parler des anges. Ndavuga abamarayika, Et puis, nous autres, natwe les humains. abana b'abantu. Amen.
amen. moitié matériel, moitié spirituel. Tukaba tugizwe n'ibice bibiri, mu mubiri mu bufatika no mu mwuka hadafatika. Alléluia. Amen. Il y a aussi les autres êtres vivants, les chiens, etc. Hari rero n'ibyaremwe, imbwa n'ibindi. Donc, dans toutes les dimensions de la création de Dieu, Rero mu nzego zitandukanye z'ibyaremwe n'Imana, tu as une position connue particulière hari urwego uhagazemo ruzwi rw'umwihariko en Christ. muri Kristo. Tu es où? Uri hehe? Tu te situes où Ese ni hehe uhagaze dans la création? mu byaremwe? Quoique marcher sur terre. Nubwo ngenda muri iyi si. Amen. Amen. Éphésiens me dit, Muri Efeso arambwira ngo je ne suis pas cette terre. ntago ndi hano muri iyi si. En Christ, Muri Kristo je suis assis dans le lieu céleste. nicaye mu ijuru. Alors, quelle est la conséquence peut-on tirer de ça? Rero ni izihe ngaruka twavana muri ibyo? Ça veut dire, Ni ukuvuga ngo ma position en Christ, urwego mpagazemo muri Kristo, la foi en cette position, ukwizera muri urwo rwego ndimo, alléluia, amen, me donne l'ascendance bumpa kuba hejuru sur toute chose, hejuru y'ibintu byose sauf Dieu. uretse Imana. Amen. Amen. C'est difficile à avaler, je sais. Biragoye kubisingira. Hein? Tout ce qui s'appelle révélation, Ikintu cyose kitwa guhishurirwa hein? Ça challenge l'intelligence. rinyuza ubwenge bw'umwana w'umuntu. Amen. Est-ce que la Bible dit vrai? Ese Bibiliya ivuga ukuri? Hein? Hein? Biblia inasema kweli? Bibiliya ivuga ukuri. Ndani ya Kristo. Muri Kristo, Mimi ndani ya Kristo. njyewe muri Kristo, Ingawa natembea duniani. nubwo ntera intambwe ngenda muri iyi si, Neno la Mungu linaniambia, ijambo ry'Imana rirambwira ngo ninaketi pamoja naye. nicaranye nawe. Yupo wapi? Ese we ari he? Tangu alipaa mbinguni. Kuva azamutse ajya mu ijuru, Alipomaliza kushinda kuzimu na kifo. amaze kunesha rupfu na kuzimu, Amekwenda wapi? yagiye Biblia he? inasema amepaa juu Bibiliya ivuga ngo yarazamutse hejuru cyane, mbingu zote. hejuru y'amajuru Na yose, akaketi yicara mkono wa kuume iburyo wa Mungu Baba. bw'Imana Data. Amen. Sasa Biblia inasema, Rero Bibiliya iravuga ngo, alors je vais vous donner un peu d'exercice rero ngiye kubaha umwitozo muto pour que les muscles travaillent. kugira ngo imitsi ikore. Vous savez, si les muscles ne travaillent pas, on peut avoir des problèmes, n'est-ce pas? Même la foi, si elle ne travaille pas, elle peut avoir des problèmes. Alors, amenez-moi cette chaise-là. Nzanire iyo ntebe. Merci beaucoup. Alors, maintenant qu'on est assis, Rero uko twicaye, alors essayez de nous lire Ephésiens chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 8. dusomera Comprenez? Efeso igice cya kabiri. Nous allons illustrer ça par une démonstration palpable. Tujye Physique. gufata ishusho igaragaza iryo jambo. namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo. Kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwabakijije. Nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu, kugira ngo mu bihe bizaza izerekana ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose, itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Amen. 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 Il nous a ressuscités avec Christ. Yatuzuranywe na Kristo, Il nous a fait asseoir atwicaranya ensemble hamwe nawe en Christ muri Kristo dans le lieu céleste, mu ijuru, là où il se trouve. aho ari. Il est où Jésus? Yesu ari hehe? Lisons la Bible. Restez là. Lisons la Bible. Lisons la Bible. Reka dusome Bibiliya. Parce qu'aujourd'hui, nous allons tirer des conséquences qui vont nous permettre à débloquer notre foi. Rero uyu munsi turaza gusingira ikintu gituma ukwizera kwacu gufunguka. Guhambuka.
Alléluia. amen Amen, amen. amen Alléluia. amen. Alors, nous allons lire maintenant. Rero tugiye gusoma. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans la même épître de Paul aux Éphésiens, Muri urwo rwandiko nyine rwa Pawulo yandikiye Abefeso, chapitre 1er, toujours 1er, igice cya mbere, verset 20 jusqu'au verset 23. umurongo wa 20 kugeza kuri 23. On va nous dire où se trouve Christ. Haraza kutubwira aho Kristo ari. Maintenant où je parle. Muri iyi saha ndi kuvugira. En 2024, Muri 2024, le 30 juin, tariki 30 z'ukwa gatandatu, 11h44. saa 5:44. La Bible va nous dire où Jésus se trouve maintenant. Bibiliya kutubwira aho Yesu ari none. Lisons vite. izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa ahubwo no mu bihe bizaza. Arrêtons-nous là. Reka Où se tugaruke. trouve Christ? Yesu ari he? À la droite Iburyo du Père. bwa Data. Et quelle est la position du Père? None ni uruhe rwego, ni hehe? Ni uruhe rwego Imana ivugiraho ihagazeho? Quelle est la position de Dieu dans la création? Ni uruhe rwego Imana irimo mu byaremwe? Il est l'autorité suprême. Niwe mutware wa byose. Supreme authority. Umutware wa byose. Ok? Jésus il s'est assis à la droite du Père. Yesu yicara iburyo bwa Se. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toi, je suis à ta droite, n'est-ce pas? Wowe ndi iburyo bwawe. Amen. Amen. Moi, je suis à sa droite. Njye ndi iburyo bwe. Jésus est à la droite du Père. Yesu ari iburyo bwa Se. Il n'est pas en dessous. Ntabwo ari Il munsi. n'est pas sous ses pieds. Ntabwo ari munsi y'ibirenge bye. Il n'est pas devant, derrière. Ntabwo ari imbere cyangwa inyuma. Il est à sa droite. Ahubwo ari iburyo bwe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ese bisobanuye iki? Ils sont au même niveau. Ni ukuvuga ngo bari mu rwego rumwe. L'autorité du Père, Ubutware bwa Se c'est l'autorité de Christ. nibwo ubutware bwa Kristo. La position du Père, Urwego rwa Se c'est la position de Christ. nirwo rwego rwa Kristo. Voilà pourquoi il a dit dans Matthieu 20, 18, Niyo mpamvu yavuze muri Matayo 28:18, il a dit, tout pouvoir m'a été donné ngo ubutware bwose narabuhawe dans le ciel mu ijuru et sur la terre. no mu isi. Alors, ce qui est marrant, Rero igitangaje, amen, amen, la position que Christ occupe maintenant, urwego Kristo arimo ubu ngubu, Éphésiens 2 vient de nous dire, mu Befeso 2 haratubwiye, c'est la même position qu'un vrai disciple de Jésus, un vrai chrétien, un vrai enfant du royaume occupe. ni narwo rwego umwana w'Imana muzima, umukristo muzima nawe arimo. Moi en Christ, Njyewe muri Kristo révèle la position que j'ai. bishura urwego ndimo. Quelle position j'occupe? Ni uruhe rwego ndimo? C'est la position que Christ occupe. Ni urwego Kristo arimo. Merci beaucoup. Murakoze. Il y a un autre concept, hein? Épuisons d'abord celui-ci. Rero hari irindi jambo ariko reka tubanze iri kwanza. Moi en Christ. Njyewe muri Kristo. Amen. Amen. C'est ma position. Ni urwego ndimo. Où Christ se trouve-t-il? Kristo ari he? À la droite du Père. Ari iburyo bwa Se. Pas devant, Ntabwo ari imbere, pas derrière, ntabwo ari inyuma, pas en dessous, ntabwo ari munsi, pas au-dessus, ntabwo ari hejuru, à sa droite. ahubwo ari iburyo bwe. Ça veut dire Ni ukuvuga ngo l'autorité du Père ubutware bwa Se dans la création, mu byaremwe c'est l'autorité du Fils. nibwo butware bw'umwana. Et l'autorité du Fils, N'ubutware bw'umwana c'est l'autorité de celui qui est dans le Fils. ni ubutware bw'uri mu mwana. Et celui qui est dans le Fils, Uri mu mwana c'est moi, c'est toi. ni njyewe nawe. Piga makofi kwa Bwana. Amashyi menshi ku mwami. Alléluia. Amen. Alors, quelles sont les conséquences? Rero ni izihe ngaruka? Je comprends maintenant. Ubu noneho niho nsobanukiwe. D'abord avec nos ennemis. Mbere y'abanzi bacu. Voici
dore dit Jésus, niko Yesu yavuze, je vous donne le pouvoir. mbahaye ubutware, Je vous ai donné le pouvoir nabahaye ubutware de marcher bwo sur gukandagira les serpents inzoka et les scorpions na scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. n'imbaraga zose z'umwanzi. Nous pouvons affirmer maintenant Dushobora noneho guhamya que Satan est sous nos pieds. ko Satani ari munsi y'ibirenge byacu, Parce que nous occupons la position la plus élevée dans la création. kuko turi mu rwego ruri hejuru mu byaremwe. Tel il est, Nk'uko ari tel nous sommes. niko turi. Hora shakara marasa. Amen. Tel il est, Uko ari tel nous sommes. niko turi. Je suis en Christ. Ndi muri Kristo. Où est-ce qu'il se trouve? Ese ni hehe ari? Il est à la droite du Père. Ari iburyo bwa Il se, est à la droite de la majesté divine. ari iburyo bw'ubutware bw'isumba Sa byose. parole commande. Ijambo rye rirategeka. Il maintient toutes choses dans l'univers par sa parole puissante. Niwe ashikamije byose ijambo rye ry'imbaraga. Abahebrayo igice cya mbere niko batubwira. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, sa puissance, Rero imbaraga ze c'est ma puissance. nizo mbaraga zanjye, Son autorité, ubutware c'est bwe mon autorité. nibwo butware bwanjye. Pourquoi? Kubera iki? Parce que là où il est, Kuko aho ari c'est là où je suis. nanjye niho ndi. Nous devons apprendre maintenant Dukwiriye kwiga à noneho tirer les conséquences gufata ingaruka de notre position z'urwego turimo Christ. muri Kristo, devant les démons. imbere Quelle est y'abadayimoni. ma position? Ese ni uruhe rwego ndimo? Je suis au-dessus des démons. Ni hejuru y'abadayimoni, Devant la sorcellerie. imbere y'abapfumu. Quelle est ma position? Urwego ndimo La sorcellerie et la magie. abupfumu n'uburozi La divination. n'indagu, Tout ça, byose c'est sous mes pieds. biri munsi y'ibirenge byanjye. Parce que je parle. Kubera ko mvugira, I'm speaking right now. ndi kuvugira nonaha. Listen to me, my brothers and sisters. Munyumvire abavandimwe, I'm speaking right now. ubu ndi kuvugira From the highest place. hejuru ahirengeye. Amen. Amen. I'm speaking right now. Ubu ndi kuvugira From the highest place. ahirengeye. The devil is under my feet. Satani ari munsi y'ibirenge byanjye. All demons are under my feet. Abadayimoni bose bari munsi y'ibirenge byanjye. Sickness are under my feet. Indwara ziri munsi y'ibirenge byanjye. Poverty is under my feet. Ubukene buri munsi y'ibirenge byanjye. Amen. Hallelujah. Amen. In such position, Muri urwo rwego, in such mu position, rwego nk'urwo. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. there is no need to fear Nta mpamvu yo kugira ubwoba. anybody, Umuntu uwo ari we wese Any power, gutinya imbaraga any zose, problem, ibibazo any byose, circumstances. ibihe byose. I am in Christ, Ndi muri Kristo in the highest place. ahirengeye. From there, Aho ngaho, from there, aho ngaho my word, ijambo ryanjye. hallelujah, Amen. carries, my word carries Ijambo ryanjye rirahetse the same power izo mbaraga nyine like the power of Jesus Christ. n'imbaraga za Yesu Kristo. Amen. Hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah, Amen. hallelujah. Amen. Nous devons tirer ces conséquences Dukwiriye gusingira de ingaruka notre zabyo position en Christ. mu rwego turimo muri Kristo. Alléluia. Amen. Et notre foi Ukwizera kwacu se libère kwita et kurekurwa commence à agir kuratangira gukora comme Jésus agissait. nk'uko Yesu yakoraga. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, le Saint-Esprit a dit, Nabwiye Mwuka Wera yavuze next week from Monday, icyumweru gitaha uhereye kwa you are mbere going to challenge your faith. turatangira guhinyuza ukwizera kwacu. Non, c'est pas moi, toi. Uratangira guhinyuza ukwizera kwawe. Amen. If you have it. Niba ugufite. Alors, laissez-moi passer maintenant au second concept. Reka tujye kuri indi jambo. C'est l'épître aux Colossiens. Ni urwandiko rwandikiwe Abakolosayi. Alléluia. Amen. L'épître aux Colossiens, chapitre 1er. Urwandiko rwandikiwe Abakolosayi igice cya mbere. Nous venons de comprendre notre position en Christ. Tumaze gusobanukirwa urwego turimo muri Kristo. Alors, Colossiens, chapitre 1er. Abakolosayi igice cya mbere. Verset 24 jusqu'au verset 27. Umurongo wa 24 kugeza kwa 27. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le verset 27. Umurongo wa 27 niwo duhagararaho Mais cyane. commençons d'abord
Là, pour pouvoir comprendre le concept, Et plutôt le contexte. reka tubanze ku murongo wa 24 kugira ngo tumve igitekerezo aho cyaturutse. none nishimiye amakuba yanjye yo ku bwanyu kandi ibyasigaye ku byo Kristo yababajwe mbishohoje ubwanjye mu mubiri wanjye kubw'umubiri we ari wo torero, iryo nahindukiye umubwiriza nkurikije ubusonga Imana yampaye ku bwanyu kugira ngo mbwirize abantu ijambo ry'Imana ryose, ari ryo bwabwiru bwahishwe uhereye kera kose n'ibihe byose, ariko none bukaba bwarahishuriwe abera bayo, ab'Imana yishimiye kumenyesha ubutunzi bw'ubwiza bw'ubwo bwiru bwageze mu banyamahanga, ari bwo Kristo uri muri mwe, ari byo byiringiro by'ubwiza. Amen. 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 Alors ici, maintenant, c'est l'inverse. Hano rero ni ikinyuranyo cyabyo. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. Amen. L'espérance de la gloire. Amen. Christ en nous. Kristo muri twe. Éphésiens, Mu Befeso c'est moi en Christ. ni njyewe muri Kristo, Révèle ma position. bikagaragaza urwego ndimo. Colossiens, Mu Bakolosayi c'est Christ en moi. ni Kristo muri nge. Ça révèle quoi? Ese bihishura iki? Est-ce que vous voyez la différence? Murumva itandukaniro? Toi en Christ, Wowe muri Kristo, nous avons vu ça. ibyo twabibonye. Ta position. Urwego uhagazemo, Amen. Où Dieu te voit. aho Imana ikubona, Où les démons devraient te voir. aho abadayimoni bagomba kukubona. Et puis, maintenant, Christ en toi. Noneho ubu ni Kristo muri wowe. Quelles sont les conséquences? Ingaruka zabyo ni izihe? Christ en moi Kristo muri nge révèle mon identité. bihishura uwo ndiwe, Qui je suis. uwo ndiwe. Amen. Amen. Alors, quelle est ton identité? Rero urinde, urinde. Il y en a qui n'assimilent pas. Hari abatabisingira. Si tu n'assimiles pas, Nutabisingira tu resteras la proie des démons. uzakomeza kuba umuhigo w'abadayimoni. Tu ne connaîtras jamais la puissance de l'œuvre de Christ. Ntuzigera uba mu mbaraga z'umurimo Kristo yakoze. Écoutez-moi. Munyumve. Moi en Christ, Njyewe muri Kristo nous venons de voir que c'est ma position. twabonye ko ari urwego turimo. Alors, Colossiens nous parle de Christ en Mu moi. Bakolosayi ni Kristo muri nge. Christ in me. Kristo muri nge. Quelles sont les conséquences? Ingaruka zabyo ni Ça izihe? révèle l'identité. Bihishura uwo ndiwe. Ça veut dire quoi? Bisobanuye iki? Si Christ est en moi, Niba Kristo ari muri nge, quelle est son identité? ese Kristo ni muntu ki? Il est fils unique du Père, n'est-ce pas? Ni umwana w'ikinege wa se. Alors, si le Fils de Dieu vit en moi, Rero umwana w'Imana niba ari muri nge, il est tout ce qu'il est en moi. ari byose icyo ari cyo muri nge. Christ est juste. Kristo ni umukiranutsi. Amen. Amen. Alors, Christ en moi Ni ukuvuga ngo Kristo muri nge devient ma justice. ahindutse gukiranuka kwanjye. Amen. Amen. Ce que Christ est, Icyo Kristo ari cyo c'est ce que tu deviens aussi. nawe uhita uba cyo. Son identité Icyo ari cyo devient ton identité. nawe uhinduka cyo. Il s'appelle Yahweh Tzidkenu. Yitwa Yawe Tzidkenu. Ça veut dire quoi? Bisobanuye iki? Il est ma justice. Niwe gukiranuka kwanjye. Ça veut dire Jésus Christ en moi. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo muri nge, Lorsque les démons me voient, iyo abadayimoni bamundebye ils ne voient pas moi. ntabwo bareba njyewe. Iyo bakurebye wowe babona Christ en toi. Amen. Alors, Christ en toi, il est qui? Kristo muri nge ninde? Il est juste. Ni umukiranutsi. Donc, tu as la justice de Ni Christ. ukuvuga ngo mfite gukiranuka kw'Imana. Amen. Amen. Christ en toi, Kristo muri nge il est saint. arera, Tu es saint aussi. nawe urera. Amen. Nibarinda kugutagatifuza. Tu es saint Urera du fait que le saint vit en toi. kubera ko uwera atuye muri wowe. Amen. Christ en toi. Kristo muri wowe. Alléluia. Amen. Il est puissant. Ni umunyembaraga, Toi aussi, tu es puissant. nawe uri umunyembaraga. C'est pourquoi la Bible dit, Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ton Dieu t'ordonne, Imana yawe iragutegeka sois puissant. uba umunyembaraga. Amen.
Tout ce que Christ est, icyo kristo ari cyo cyose il devient en toi. aba byo muri wowe. C'est ton identité. Nicyo uri cyo. Ce que Christ est, Icyo kristo ari cyo c'est ce que tu es. nicyo nawe uri cyo, Aussi longtemps qu'il vit en toi. igihe cyose atuye muri wowe. Et comment est-ce qu'il vit en toi? Rero ni gute aba muri wowe? C'est là le problème. Ni cya kibazo nyine. Et c'est là Ni naho que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. abakristo benshi badasobanukirwa. Est-ce qu'il faut le sentir? Rero ni ngombwa se ko ubyiyumvamo? Hein? Est-ce que vraiment il vit en moi? Ese kristo koko aba muri nge? Non. Ephésiens 3,17 donne la réponse. Abefeso 3:17 hatanga igisubizo. kandi ngo kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Ah. Christ habitant en vous par la foi. Kristo ahore mu mitima yanyu kubwo kwizera. Donc, il ne faut pas le sentir. Rero ntabwo ari ngombwa kubyiyumvamo, Il faut le croire. ukwiriye kubyizera. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut le croire. Ukwiriye kubyizera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Et Pierre dit, Petero aravuga ngo, ne savez-vous pas que Christ vit en vous? ese ntabwo muzi ko kristo atuye muri mwe? À moins que vous soyez reprouvés. Kereka niba mudashimwa. Christ habite en nous par la foi. Kristo atuye muri twe kubwo kwizera. Que je dorme ou que je me réveille, Naba ndyamye, naba mbyutse, ça ne change rien. ntacyo bihindura. Il vit en moi. Atuye muri nge. Et moi, je suis en lui. Nanjye ndi muri we. Alors, tirons les conséquences maintenant. Noneho reka turebe ingaruka zabyo Dans ta vie, mu buzima bwawe. Christ est à la droite du Père. Kristo ari iburyo bwa se. Et nous sommes ressuscités avec lui. Natwe twazuranywe nawe, Et nous sommes assis en lui. twicara muri we, Dans les lieux célestes où il est assis à la droite du mu Père. ijuru iburyo bwa se. Ça, c'est ma position. Urwo ni rwo rwego ndimo. Si tu es devant des difficultés, Niba uri imbere y'ibibazo, connais ta position. menya urwego urimo. Si tu es devant Satan, Niba uri imbere ya Satani, connais ta position. menya urwego urimo. Si tu es devant l'adversité, Iyo uri imbere y'ibikugerageza, ibibazo bikurwanya, si tu es devant l'adversité, uri imbere y'ibikurwanya, connais ta position. menya urwego uhagazemo. Alors exerce l'autorité. Rero ukoresha ubutwari ufite. Sors la parole de foi. Sohora ijambo ryo kwizera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors Christ en moi, Kristo muri nge ça me libère de la culpabilité. bihita bimbohora kwicira urubanza. Parce qu'il est ce que je ne suis pas. Kuko we ari icyo ntari cyo. Amen. Vous comprenez? Amen. 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 Je ne fabrique plus ma foi en essayant de plaire à Dieu par mes forces. Ntago mpimba ukwizera kugira ngo ngerageze gukoresha imbaraga Je zanjye ne ngo nezeze fabrique pas mon Imana. salut. Ntago mpimba agakiza. Hein? Je ne fabrique plus mon salut. Ntago nongera kuhimba iby'agakiza. Parce que la religion, c'est s'efforcer Kuko idini ni ugushyiramo imbaraga pour que tu plaises à Dieu. kugira ngo unezeze Imana. Mais Christ en moi, Ariko Kristo muri nge il est ce que Dieu cherche en moi. ari cyo Imana ishaka kumbonamo. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Komera amashyi umwami. Christ en toi, Kristo muri wowe il est tout ce que Dieu cherche en toi. ari cyo Imana ishaka muri wowe. Amen. Amen. Il cherche la justice. Irashaka gukiranuka. Christ est la justice. Kristo no gukiranuka muri wowe. Amen. Amen. Il dit que tu sois fort. Avuga ngo ukwiriye kuba umunyembaraga. Christ est fort en toi. Kristo ni umunyembaraga muri wowe. Alors, écoutez-moi très bien. Rero munyumve neza. Si ce que je dis n'avait pas de sens, Rero ibyo ndi kuvuga iza kuba nta bitumvikana. comment interpréter Ni gute wasobanura la parole qui dit ijambo rivuga ngo celui qui est en vous, uri muri mwe il est plus grand ni mukuru que celui qui est dans le monde. kurusha uri mu isi? N'est-ce pas? Sibyo? N'est-ce pas un corollaire, n'est-ce pas une preuve, un appui que ce que je suis, c'est ce que Christ est en moi. Ese si igihamya yuko Kristo Icho nacyo. nicho Kristo ari muri ki. Amen. 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 La Bible dit, celui qui est en vous, Bibiliya ivuga ngo uri muri il mwe est plus grand que celui dans le monde. ni mukuru kuruta uri mu isi. Pourquoi? Kubera iki? Parce que Christ en moi, Kuko Kristo muri nge Amen. S'il est plus grand que celui dans le monde, niba ari mukuru kurusha uri mu isi, alors moi aussi en Christ. ni ukuvuga ngo nanjye muri Kristo. Maintenant, je reviens en Christ. Rero ngarutse muri Vous Kristo. comprenez?
celui qui est en moi, uri muri il nge est plus grand que celui dans le ni monde. mukuru kurusha uri mu isi. Cela implique que Ibyo rero moi ingaruka aussi, nanjye en Christ, muri Kristo je suis plus grand ndi mukuru que celui dans le monde. kurusha uri mu isi. Amen. Alléluia. Amen. Niyo mpamvu uyu munsi mbabwira iki cyumweru cy'amasengesho nashaka kukubwira ngo it is time to challenge your faith. Ni igihe cyo guhinyuza ukwizera kwawe. Kugira ngo wipime mu minzani niba wizera cyangwa niba ari ibintu byo kuza kutiro gusa bya maneno tu. Amen. You have to challenge your faith. Reka munyemerere nsome ijambo rya nyuma. Imana ishimwe. Amen. Hallelujah. Amen. The last but not the least. Bagalatiya 3:8-9. kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Amen. Amen. kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo amahanga yose azaherwa umugisha. Amen. Muri kayacu nete mukundwa ari yahanise ngo muri wowe nimo amahanga uvuga iti muri wowe nimo u Rwanda. We are talking about Rwanda. Amen. So ayo tuvuga ari tumukurike tusubiremo. kandi byanditswe Kuko Yerusalemu yacu ni igihugu cyacu ngo duhereye Yerusalemu. kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyarwanda kuko bizeye. Bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba biti muri wowe nimo u Rwanda ruzaherwa umugisha. Nimo u Rwanda rwose ruzaherwa umugisha. Amen. Alléluia. Ça c'est une parole prophétique Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi que Dieu met dans notre bouche. Imana ishize mu kanwa kacu. Ça c'est la parole prophétique Iri ni ijambo ry'ubuhanuzi que Dieu met dans ta bouche. Imana ishize mu kanwa kawe. Alléluia. Amen. Dans Abraham, Binyuze muri Aburahamu Dieu savait Imana yarizi que cette nation existera. ko icyo gihugu kizabaho. Alléluia. Amen. Abraham, ce qu'il a reçu comme promesse, icyo yakire nk'isezerano englobe toutes les nations gikubiyemo amahanga yose de tout le temps. yo mu bihe byose. Alors aujourd'hui, en terminant, Rero uyu munsi mu gusoza je vais vous dire une chose. nshaka kubabwira iki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivre les traces de Jésus. Mukurikire intambwe za Yesu. En suivant les traces de Jésus, Mutera ikirenge mu cya Yesu. nous sommes en train d'exercer la foi d'Abraham. Turi gukoresha ukwizera kwa Aburahamu. Abraham a hérité les promesses. Aburahamu yarazwe amasezerano En raison de sa foi inébranlable. kubwo kwizera kwe kutanyeganyega. Dieu veut la foi en nous. Imana irashaka ukwizera muri twe. Abraham l'a tiré de Christ. Aburahamu yakuvanye muri Kristo, Et nous la tirons aussi de Christ. natwe tukuvana muri Kristo. Il est le chef, le consommateur de notre foi. Yo banze no gusoza ko kwizera. Quelle que soit notre vie aujourd'hui, Ubuzima twaba turimo kose muri buzima, quels que soient tes problèmes, ibibazo byaribyo byose, je te dis la réponse. ndakubwira La igisubizo. solution, Igisubizo c'est uniquement une foi vivante ni ukwizera kuzima en Jésus-Christ muri Yesu Kristo et en ses promesses. no mu masezerano ye. Haleluya. Amen. Ikiwa uko hapa, Niba uri hano, nataka uelewe hili. ndashaka umenye iki. Hakuna jambo ngumu Nta jambo na rimwe mbele rigoye, ya mtu mwenye imani. nta jambo ridashoboka imbere y'uwizera. Yote yanawezekana kwa imani. Byose birashobokera uwizera. Haleluya. Amen. Imani ndiye nguvu Ukwizera nizo iliyo mbaraga juu ya nguvu zote. ziri hejuru y'imbaraga zose. Bwana Yesu anasema Umwami Yesu yaravuze ngo yasiyoonekana kwa wanadamu ibidashobokera umwana w'umuntu yanawezekana kwa Mungu bishobokera na Imana kwa yeye no aaminiye. kuri uwo wizera. Sasa tangu leo Rero uhereye uyu munsi, na tukiingia kesho katika maombi, rero ejo tuzata
ugatangira amasengesho. inabidi imani yako Rero birasaba ko kwizera ianze kwawe kuwa challenge. utangire guhinyuzwa. Utatoka sasa ndani ya boti yako, Rero uraza gusohoka mu bwato bwawe, your comfort zone, uve mu byo umenyereye. uanze kutembea kwa imani, Rero utangire uyoborwe no kwizera, uanze kutia neno la Mungu katika matendo. utangire gushyira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Haleluya! Amen. Nisikize wa ndugu zangu, Munyumve bavandimwe. kutoka katika comfort zone, Rero gusohoka mu byo umenyereye, kama gisi Petro alitoka katika boti lake. nkuko Petero yavuye mu bwato bwe. Amen. Amen. Na akatembea katika supernatural realm. Rero akagendera mu rwego rwo hejuru. Akafanya tendo ambalo si la kawaida. Rero akora igikorwa kidasanzwe. Hakuna mwanadamu anatembea juu ya maji, nta mwana w'umuntu ugendera hejuru y'amazi, lakini Petro alitembea juu ya maji. ariko Petero yagendeye hejuru y'amazi. Amen. Sasa wewe tazama maisha yako, Rero we reba ubuzima bwawe kama boti lako. nk'ubwato bwawe. Sasa ukitaka kujua kama una imani, Rero niba ushaka kumenya ko wizera, sasa fanya hatua ya kutoka ndani ya boti rero lako, tera intambwe yo gusohoka mu bwato bwawe, uanze kutembea utangire kugendera juu ya neno la Mungu. hejuru y'ijambo ry'Imana. Petro alimwambia Bwana Yesu, Petero yabwiye umwami Yesu, alipomwambia sasa munaweza kuroa hata ni mchana, rero yaramubwiye ngo vous pouvez pêcher même si c'est la journée, mushobora kuroba nubwo ari ku pendant le manywa. jour. Ku manywa Normalement, on pêche la nuit. ubusanzwe baroba nijoro. Amen. Amen. Mais Jésus dit, Ariko Yesu aravuga je ngo sais que vous n'avez rien à taper. ndabizi ko ntacyo mwabonye. Maintenant, vous êtes en train d'emballer vos filets. Rero ubu ngubu muri kuzinga inshundura Retournez zanyu. dans la mer. Rero musubire mu nyanja, Jetez le filet de ce côté-là. mujugunye urushundura mu kiriya gice. Jésus indique la direction où ils vont jeter le filet. Yesu abereka aho bagomba kujugunya urushundura. C'est Jésus qui sait dans quelle direction le miracle va se peser. Ni Yesu azi icyerekezo cyari cyo. C'est Jésus qui sait dans quelle direction le miracle va s'opérer. Ni Yesu uzi icyerekezo igitangaza kiri bukorekeremo. Jette ce côté-là. Jugunya muri ruhande. Et Pierre dit cette parole célèbre. Petero rero avugirira ijambo ryabaye cyamamare. Il dit, Aravuga ngo nous avons péché toute la nuit twarobye ijoro ryose, et nous n'avons rien pris. nta kintu twafashe. En tant que connaisseur de la mer, Nk'umuntu w'umuhanga mu nk'abantu nyanja, bamenyereye uburobyi. Jésus n'était pas pêcheur, il était charpentier. Yesu ntabwo yari umurobyi ahubwo yari umubaji. Alors il s'adresse aux pêcheurs Rero abwira abarobyi, de père en fils, des n'abarobyi pêcheurs invétérés de père en fils, n'abarobyi bituruka mu miryango yabo expérimentés. bafite ubuzobere, C'était les hommes de la mer. bari abantu b'inyanja. Leur business de père en fils, c'est la pêche. Ni ukuvuga ngo umurimo bakoraga uhereye mu bisekuruza byabo ni ukuroba. Alors Jésus est charpentier. Yesu we ni umubaji. Il dit, retournez la mer, Aravuga musubire mu nyanja, même si c'est le jour, nubwo ari ku même si c'est manywa, le jour, nubwo ari ku manywa, jetez le filet par là. mujugunye urushundura muri ruhande. Et Pierre dit, Petero aravuga, nous avons pêché toute la nuit, twarobye ijoro ryose, nous n'avons rien pris. nta kintu twafashe. Ça veut dire, en tant que connaisseur de la mer, Ni ukuvuga ngo arabivuga nk'umuhanga mu by'uburobyi. si on n'attrape pas la nuit, Rero iyo utarobye ijoro, on ne va rien attraper ku manywa pendant nta le jour. kintu ushobora kubona. Ok? En plein jour. Ku manywa. Mais il dit ceci. Ariko aravuga ngo Ndio maana niwaambia Petro tusiendelee kumtazama katika side ya kumkana Bwana. niyo mpamvu nababwiye ngo nidukomeze kureba Petero muri bya kuriya yahakanye umwami Yesu, Tumtazama katika side ya mwenye imani. ahubwo tumurebe mu rwego rw'umuntu wizera. Il dit, Aravuga ngo même si c'est insensé de retourner à la mer pendant le jour, nubwo bitumvikana gusubira mu nyanja ku manywa, mais ariko na nampenda Yesu hapa. ninde ukunda Yesu hano? Unampenda Yesu? Ukunda Yesu? Sasa sikia neno la Petro. Mwumve ijambo rya Petero. Mais Ariko sur ta parole, shingiye ku ijambo ryawe, je jette le filet. ndajugunya urushundura. Je ne comprends pas, Ntago mbyumva, mais je marche sur ta parole. ariko ndagendera ku ijambo ryawe. Et la Bible dit, ils ont fait une pêche miraculeuse qu'ils n'ont jamais fait de toute leur vie. Bibiliya iravuga ngo bararobye mu buryo bw'igitangaza ku buryo mu buzima bwabo ntibigeze baroba muri uriya rwego. Pourquoi?
kubera iki? Parce que Pierre a compris. Kuko Petero yasobanukiwe Je ne suis pas en face des charpentiers. ko atari imbere y'umubaji, Je suis en face du Messie. ahubwo ndi imbere ya Mesiya, Je suis en face du Créateur ndi lui-même. imbere y'umuremyi Qui a créé la mer uwaremye inyanja et tout ce qu'elle renferme. n'ibirimo byose. Alors je te pose la question aujourd'hui. Rero ndabaza ikibazo uyu munsi, Est-ce que tu es prêt, ese witeguye, prête uriteguye à marcher dorénavant sur la parole de Dieu? kugendera mbere na mbere ku ijambo ry'umwami? Ah, il faut que nous entendions marcher sur la parole, ça veut dire quoi? Ukwiriye gusobanukirwa iryo jambo Mwe ko ngo twumvikana bivugirwe na ijambo ry'Imana. Kuko hari kugendera. igihe tuvuga amagambo on ne maîtrise pas les concepts. Ça veut dire quoi? Marcher sur la parole de Ese Dieu. bisobanuye iki kugendera ku ijambo? Ça veut dire quoi? Ni ukuvuga iki? Ça veut dire que Ni ukuvuga ko la parole de Dieu me dit de faire ça. ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukora iki. Mon intelligence ne suit pas, Ubwenge bwanjye ntabwo bubyumva, mais Dieu a raison. ariko Imana yihorana ukuri. Alors, je la mets en pratique. Njyewe ndarishira mu bikorwa. C'est ça marcher sur la parole. Niko kugendera ku ijambo. Et c'est là où tu vas voir Aho rero niho uzabona que c'est possible de marcher sur la mer. ko bishoboka kugendera hejuru y'inyanja. Je ne dis pas la mer et mer. Hein? Ntabwo mvuga Ça veut dire inyanja marcher isanzwe. dans le surnaturel. Nuva ni ukugendera mu rwego rwo mu mwuka rw'ibitangaza. je vais vous inviter à quitter votre zone de confort. Rero ndabahamagarira kuva muri biriya mumenyereye. Hein? La parole de Dieu, Ijambo ry'Imana lorsqu'elle est crue, iyo ryizewe, lorsqu'on la met en pratique, iyo rishyizwe mu bikorwa, le Saint-Esprit suit umwuka wera ahita akurikira, et les miracles se passent. ibitangaza bigakoreka. Toi en Christ, Wowe muri Kristo Amen, tu es plus fort que n'importe qui. urusha uwo ari we wese. Tu es plus fort que n'importe Uri quoi. umunyembaraga kurusha icyo ari cyo cyose. Christ en toi, Kristo muri wowe tu es le juste de Dieu. uri umukiranutsi w'Imana. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de condamnation. Nta rubanza, nta Ceux qui gucirwaho iteka Ceux qui sont en rukuri. Jésus-Christ. Ku bari muri Kristo Yesu ntibazacirwaho iteka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, un conseil gratuit. Ikindi, inama y'ubuntu, Si tu ne veux pas entrer pleinement niba udashaka kwinjira wese dans les choses du royaume de Dieu, mu bijyanye n'ubwami bw'Imana, vaut mieux aller faire ton business. ibyiza wakwigira mu bucuruzi You bwawe, are wasting your time. uba uri guta umwanya wawe. Vous comprenez? Il faut entrer dans les choses de Dieu Ukwiriye kwinjira mu by'ubwami, ou ne pas perdre ton temps dans les églises. cyangwa ntute Kuko uyu umwanya. mwanya umara hano ntuzagaruka. Sibyo? Il faut entrer dans les choses de Dieu Ukwiriye kwinjira mu by'Imana parce que tu as compris. kuko wasobanukiwe. Amen. Amen. Kubera iki Petero yavuze ngo, hein? Le Seigneur a dit, alors les autres partent, mais vous aussi, il faut partir. Pourquoi est-ce que vous restez avec moi? Uko umwami yaravuze ngo abandi bagiye, mwebwe se ko mutagenda? Et puis les apôtres baissent la tête. Intumwa zicuri ku mutwe. Le même Pierre, Wa Petero nyine, le même Pierre, wa Petero nyine, il lève la tête. we ahita yegura umutwe, Il regarde son maître. ahita areba umwami we, Il dit, Seigneur, aravuga mwami, à qui irons-nous? ese twajya kuri nde? C'est toi qui as les paroles de la vie. Niwe ufite amagambo y'ubugingo. Amen. Duhaguruke. Nous allons prier maintenant. Rero tugiye gusenga. Alléluia. Amen. Uvuga uti mwami Yesu, Mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu, ntabara kutizera kwanjye. ntabara kutizera kwanjye. Ndiyemeje Ndiyemeje kugera ikirenge mu cyawe. kugera ikirenge mu cyawe. Mbe koko Mbe koko mu rubyaro rwa Aburahamu. mu rubyaro rwa Aburahamu. Kuko Aburahamu Kuko Aburahamu yarakunejeje yarakunejeje kubwo kwizera. kubwo kwizera. Yitwa umukunzi wawe. Yitwa umukunzi wawe. Kandi ngo abizera bose bo mu mahanga yose Kandi abizera bose bo mu mahanga yose ngo bazitwa abana ba Aburahamu. bazitwa abana ba Aburahamu. Bakizera Imana ya Aburahamu, Bakizera Imana ya Aburahamu, bakayizera nk'uko yayizeye. bakayizera nk'uko yayizeye. Nanjye nicyo ngusabye, Nanjye nicyo ngusabye, umvure umutima umvure umutima, indwara zawo indwara zawo nyinshi ntazo nzi. nyinshi ntabwo nzi. Uyu mutima bigora kwizera, Uyu mutima bigora kwizera, bigora gusingira iby'ubwami bwawe. bigora gusingira iby'ubwami bwawe. Uvure mwami. Uvure. Ijambo ryawe riravuga Ijambo ryawe ngo riravuga, umutima w'umuntu urarwaye,
umutima w'umuntu urarwaye indwara itavu indwara ngo ninde awumenya ninde wawumenya atari jye Uwiteka. atari njye witeka Ugerageza imitima ugerageza imitima nkitura umuntu wese yitura umuntu wese ikwiranye n'ibyo yakoze. ukwiranye ibyo yakoze C'est toi le médecin des cœurs. niyo muganga w'umutima C'est toi le médecin des cœurs. niyo muganga w'umutima Guéris mon cœur malade. kiza umutima wanjye urwaye Je veux être véritablement l'enfant d'Abraham. ndashaka kuba koko umwana wa Aburahamu Croire comme il a cru. nizere nk'uko yizeye À partir d'aujourd'hui, uhereye umunsi que ma foi soit active dans mon kwizera cœur. kwanjye kurekurwe gukore Aide-moi à sortir de ma zone de confort. umfashe gusohoka mu byo menyereye Aide-moi à ne plus compter sur mes ressources personnelles. umfashe kutishingikiriza ku butunzi bwanjye Umfashe kutiringira imbaraga za kimuntu. umfashe kutiringira imbaraga za kimuntu Nom de Jésus, mu izina rya Yesu je vais marcher ndashaka kugendera dans les ressources du royaume de Dieu. mu butunzi bw'ubwami bw'Imana Je te promets, Seigneur, ndagusezeranya mwami qu'à partir d'aujourd'hui, ko uhereye none je sors de ma barque ndasohotse mu bwato bwanjye pour suivre kugira ngo nkurikire les traces de Pierre. intambwe za Petero. Ils ont vu des miracles babonye ibitangaza après avoir sorti de leur zone de confort. bamaze gusohoka mu byo bamenyereye Au nom de Jésus, mu izina rya Yesu je reçois la guérison de mon cœur. ndakire gukira ku mutima wanjye Je reçois la guérison de mon incrédulité. ndakire gukira ko kutizera kwanjye Je vais commencer ndatangira à fixer mes regards vers toi et ta parole. gutumbira wowe n'ijambo ryawe J'ai compris nasobanukiwe ma position en toi. urwego ndimo muri wowe J'ai compris aussi nasobanukiwe nanone ce que tu es en moi. icyo uri cyo muri njye Change mon mental. hindura imitekerereze yanjye Donne-moi à marcher dans l'homme nouveau ume kugendera mu muntu mushya et non plus dans le vieil homme. atari umuntu wa kera